басти барномаи иттилооти навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзури шумо мегардонем. дар студия Тоҳир Маҳмудзода ва Ҳабибаи Комил салом. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи навбатии иҷлосияи сеюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давлати шашум ки имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагон Муҳаммадтоҳир Зокирзода баргузор гардид, лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи узви кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои байналмилалӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва иттилоот интихоб намудани Ҷавҳарӣ Муҷибахон. созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Узбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи истифодабарии фазои ҳавоӣ ва аэродромҳо аз ҷониби ҳавопаймоҳои авиатсияи давлатӣ ҳангоми ҳолатҳои рафтнопазир аз 10 июни соли 2021. созишнома байни вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати мудофиаи ҷумҳурии Узбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи мудофиаи зидди ҳавоӣ аз 10 июни соли 2021 ва созишнома байни вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати мудофиаи ҷумҳурии Узбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи разведкаи ҳарбӣ аз 10 июни соли 2021ро мавриди баррасӣ қарор доданд. масъалаҳои рӯзномаи иҷлосияро ба вакилони маҷлиси намояндагон вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон Шералӣ Мирзо ва як қатор вакилони мардумӣ муаррифӣ намуданд. дар иҷлосия ҳамчунин қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи роҳбари дастгоҳи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Саторзода Абдуҷаббор қабул карда шуд. паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат ки 21 декабр ироа шуд, дастурамали босамари фаъолияти давлат ва ҷузъи муҳими стратегияи давлатдорӣ дар самти сиёсати дохилию хориҷӣ маҳсуб мешавад. он доираи фарохи масъалаҳои сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангиро дар бар гирифта самти ҳаракати давлатро барои солҳои оянда муайян менамояд. сокинони касбу кори гуногуни кишвар паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии мамлакатро дастаҷамъона тамошо карданд. ҷузъиёт дар шарҳи хабарнигорони мо аз шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ. паёми президенти кишварро сокинони шаҳру навоҳии вилояти Суғд тавассути шабакаҳои телевизионӣ дидаву таассуроти нек бардоштанд. аз ҷумла кормандони шӯъба ва раёсати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, ноҳиб Бобуҷон Ғафуров, шаҳрҳои Хуҷанд, Бӯстон ва Гулистон, муассисаҳои маорифу тандурустӣ, фарҳанг, неҳодҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот, муассисаҳои олӣ ва миёнии таълимӣ пахши мустақим аз ҷараёни ироаи паёмро тамошо намуданд. паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишварро дар тӯли 30 соли соҳибистиқлоли кишвар фаро гирифта, дар соли таҷлили санади тақдирсози миллат 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид. паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар рушди минбаъдии кишвар ва фароҳам овардани шароити зиндагии шойистаи мардум аҳамияти аввалин дараҷа дошта, муҳимияти дастуру пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби намояндагони ташкилоту муассисаҳо саривақтӣ арзёбӣ гардид. паёми навбатиро ҳизбиёни кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти Суғд бо умеду боварӣ ба ояндаи дурахшони кишвар мушоҳида намуда, аз дастуру пешниҳодот ва супоришҳои президенти мамлакат баҳри пешбурди корҳои созандагию бунёдкорӣ ва таъмини ҳаёти осоиштаи мардум рӯҳу илҳоми тоза гирифтанд. ҷомеаи омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд низ баҳри саҳмгузор будан дар ободонии кишвар, тарбия намудани кадрҳои соҳиби тахассус ва ба камол расонидани мутахассисони ҷавону соҳиб маърифат бо таваҷҷӯҳи махсус паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро тамошо карданд. дар толори маҷлисии донишкадии политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ донишҷӯён ва омӯзгорон паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар тамошо карда, ҳар як пешниҳоду таъкид ва супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун қутбнамо баҳри рушди минбаъдии кишвар арзёбӣ намуданд. дар паёми худ ба маҷлиси олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакатро барои давраҳои оянда муайян намуда, оид ба пешбурди манфиатбори сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф,
حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحت وظیفه‌های مشخص به میان گذاشتند. پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت از جانب ساکنان شهر و دهات اسفره با افتخار بلند صاحب دولتی و صاحب استقلالی و عزم و اراده قوی سهمگذاری در جریان من بعده معرکه بنیادکاری و سازندگی استقبال گرفته شد. در این روز خرد و بزرگ در اداره و تشکیلات، مؤسسه و کارخانه‌ها و مجمعه‌های سودا و خدمت‌رسانی به طور دست جمعانه گزارش مستقیم را از جلسه یکجایی مجلس نمایندگان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که از طریق همه شبکه‌های رادیو و تلویزیونی جمهوری پخش کردیدند، شنیدند و تماشا کردند. واقعا هم ساکنان شهر و دهات اسفره همه ساله پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را بی‌صبرانه انتظار می‌شوند و این بی‌سبب هم نیست، زیرا پیام پرزیدنت کشور دارای مضمون پرمحتوا، فراگیر پهلوهای مختلف سیاسی داخلی و خارجی مملکت، اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ، در مجموع تمام سمت‌های فعالیت مردم کشور بوده. برای هر یک شهروند وطندوست راهنمای اساسی زندگی میباشد. پیام امساله پرزیدنت مملکت بار دیگر ثابت ساخت که تامین نمودن شرایط برای زندگی ارزنده ساکنان کشور هدف عالی دولت و حکومت مملکت میباشد. در همه کارخانه و تشکیلات‌های شهر کنیبادم ناوابسته از شکل مالکیت، قسم‌های نظامی، کالج و لیسه‌های کسبی و جایهای جمعیتی شهر تماشای دست جمعانه پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت را دست جمعانه تماشا نمودند. پیام سرور دولت کایهاست که از جانب شهروندان کشور همچون منبع معتمد ارزیابی واقعی وضع اقتصادی و اجتماعی کشور نتیجه زحمت‌های سال گذشته و نقشه و نیت‌های نیک برای دوره من بعد معرفی می‌گردد. از این خاطر در شهر کنیبادم در همه کارخانه و تشکیلات و اداره و مؤسسه‌ها نقطه سودا و خدمت‌رسانی و جایهای جمعیتی برای تماشای بی‌ملال و براحتی روند ارائه پیام راهبری دولت شرایط‌های سازگار فراهم آورده شده بودند. از جمله در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، ریاست معارف، مالیه، ناظرات انداز، ساحه تندرستی، کالج و لیسه‌های کسبی، مؤسسه‌های تعلیمی، جایهای جمعیتی، بازارها و جماعت‌های دهات تماشای دست جمعانه پیام پیشوای ملت متشکلانه به راه مانده شد. مردم این نوبت نیز در انتظاری‌های خود در مورد معین سازی سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور احساس قناعتمندی دریافتند. از جمله فراهم آوردن شرایط‌های سازگار رشد و انکشاف صاحبکاری استعمالی، علم و معارف و فرهنگ، توجه خاصه به مسئله جوانان، از جمله ذکر گردید که جوانان را باید تربیت نمود. کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان از جمله آنهاست که امروز هر یک نقطه مهمی در پیام ذکر شده را برای خود قید نموده بهر در عمل تطبیق نمودن آن اقدام گرفتند. چنانکه که رهبر دولت ذکر نمود داوم 30 سالی صاحب استقلالی مملکت در جمهوری تاجیکستان بیش از 2000 کارخانه و کارگاه‌های خرد و کلان صنعتی بنیاد یافته. با فعالیت نظررس خود حجم استحصال محصولات صنعتی را در کشور 4 برابر افزایش بخشیدند. اعلان گشتن 5 سالی من بعد چون سالهای رشد صنعت کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بختر را نیز خوشنود نمود، چون ایشان با شنیدن این نقطه مهم روح بلند گشته تحت کفکوبی خوشحالی خود را بیان می نمودند. در این روز نزد آینه نیلگونی تالار مؤسسه تعلیمی کالج طبی اینواسیونی جمعیت سهامی کشاده سعادت شهر بختر هم پر از دانشجوی آموزگار بود، زیرا استادان دانشجویان این مؤسسه کسبی نیز نمی‌خواستند از شنیدن دستاوردهای ساحه که در پیام پرزیدنت مملکت ارائه می‌گردد قفا مانند. ضمن برآمد خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اظهار داشتند که حکومت مملکت بهر رشد ساحه معارف همساله دقت مخصوص ظاهر نموده برای فراهم آوردن شرایط خوب علم آموزی چاره‌های ضروری می‌اندیشند. مخصوصاً سال جاری در دایره 30 سالگی استقلالیت بیش از 170 مؤسسه نو ساخته به استفاده داده شد که این همه دستگیری حکومت مملکت و توجه پرزیدنت کشور بهر بلند برداشتن سویه دانش نسلی آینده است. باید گفت که آموزگاران دانشجویان مؤسسه دولتی کالج طبی شهر بختر نیز امروز در برابر میلیون‌ها ساکنان کشور همه یکجا جمع آمده پیام پرمحتوای رهبریت عالی مملکت را تماشا نمودند. در پیام امساله گفته شد که داوم 30 سال استقلالیت در جمهوری
جمهوری تاجیکستان بیش از 180,000 کارمند طب یعنی متخصص صحه آماده کرده شده برای فعالیت با مؤسسه‌های طبی سفر برگشتند. در واقع پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قسم جدا نشونده سیاست داخلی و خارجی کشور به حساب رفته جامعه را به فعالیت پرمحصول و ثمره بخش دعوت می‌نماید. از این رو هم‌مسئولان کارمندان حفظ حقوق مخصوصا رئیست وزارت کارهای داخلی، رئیست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا، پروکراتورا و سود اقتصادی ولایت ختلان تلاش می‌نمایند با تماشا نمودن پیام سالانه سرور دولت نقشه‌های منبعد کاری خود را تحریزی و معین نمایند، چون هم‌مسئولان رهبریت عالی مملکت توسط پیام خویش از برد و باخت سال‌های قبلی تمام ساحه‌ها یادآور گردیده برای سال‌های منبعد دستور و سپارش‌های سودمند می‌دهند. پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که به مجلس عالی کشور طریق همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیوهای مملکت مستقیما پخش گردید، رهبریت و کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلاب با یک توجه خاص تماشا کردند. پیام امساله سرور دولت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی در ابتدای سال ارائه گردیده، یک نوع نتیجه‌گیری از 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همچون حجت مهم و دستور کاری تمام کارمندان مقامات‌های دولتی و جمعیتی ارزیابی کرده شد. در پیام امساله خود به مجلس عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت را برای دوره‌های آینده معین نموده، اوید به پیشبرد منفعت‌بر سیاست خارجی و تامین پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و صنعت، انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافعه، حفظ حقوق و ترتیبات، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی وظیفه‌های مشخص و میان گذاشتند. تماشای دستجمعانه پیام سرور دولت امروز چون در دیگر شهر و نواحی مملکت در تمام تشکیلات و ادارات، جایهای جمعیتی، مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی خاصه با اشتراک پیر و جوان شهر کلاب برگزار کرده شد. ضمن ارائه پیام خود پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با افتخار و قناعتمندی ابراز داشتند که دوران صاحب استقلالی برای مردم سربلند ما دوره سعی و کوشش‌های وطن‌دوستانه و زحمت و تلاش‌های سازنده به خاطر حفظ استقلالیت و آزادی تاجیکستان، پیشرفت دولت و آبادی وطن به حساب می‌رود. تاکید شد که در 20 سال اخیر حکومت مملکت در ساحه‌های انرژتیکا، نقلیات، کشاورزی، معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی، خواجگی منزلی و کمونالی و دیگر ساحه‌ها لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را به مبلغ 91 میلیارد سومانی تطبیق نمود. جهت رشد ساحه‌های علم و معارف، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در این مدت از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بودجت دولتی زیاده از 97 میلیارد سومانی روانه گردیده است. در 30 سال استقلالیت دولتی 3240 مؤسسه نو تعلیمی برای 1,400,000 خواننده ساخته به استفاده داده شد. همچنین وابسته به بلند شدن مزد معاش کارمندان ساحه‌های گوناگون خلق مملکت در پیام خود سرور دولت به حکومت مملکت وظیفه‌های مشخص داده تاکید داشتند که جهت عملی نمودن اقدام مذکور تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نمایند. در انتهای پیام پیشوای ملت اظهار داشتند که تنها عزم و اراده قوی، اعتماد به فردای نیک، زحمت صافدلانه به نفع وطن و دولت میتواند ما را به هدف‌های عالی‌مان رساند. پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی مملکت را در ناحیه دنقر کارمندان کسب و کاری گوناگون با استفاده از شرایط‌های موجوده با حس بلند مسئولیت شناسی تماشا نمودند. در تالار مجلسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، خدمتچیان دولتی و یک قطار تشکیلات اداره‌های ناحیوی جمع آمده توسط پخش مستقیم تلویزیونی از ارائه پیام سالانه رهبر دولت بهره برداری گردیده نقطه‌های مهم آن را وابسته به سمت فعالیت خود مخصوص قید نمودند. این نوبت نیز در ارائه پیام رهبری دولت فعالیت پررای ساحه‌های مملکت مورد تحلیل و بررسی قرار یافته همزمان رشد و ترقیات منبعدی حیات جامعه معین کرده شد. بهر تماشای دستجمعانه ارائه پیام پرزیدنت مملکت در دانشگاه دولتی دنقره نیز شرایط مساعد فراهم آورده شده بود. اهل آموزگاران و دانشجویان برآمد پرمحتوای رهبر دولت را با دقت گوش کرده آن را همچون راهنمای سالانه در فعالیت کاری خود قرار دادند. ضمن ارائه پیام سرور دولت ذکر داشتند که در مرحله کنونی پیشرفت تاجیکستان با ساحه‌های علم و معارف افضلیت اولین درجه داده می شود، زیرا آنها در تحکیم پایه‌های دولت دموکراتیک و حقوق بنیاد و دنیوی نقش کلیدی می‌بازند. همچنین استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی طبی ختلان دستجمعانه پیام سرور دولت را در تالار مشورتی دانشگاه تماشا نموده از سخنرانی پرزیدنت مملکت بهره برداشتند. وابسته به وضع حالت پیدایش بیماری کرونا کووید 19 و رعایت حتمی قاعده‌های سانیتاری و بهداشتی در جایهای جمعیتی رهبر دولت مخصوص اشاره نموده دستور دادند که نظارت آن از جانب نهادهای داخلدار به طور جدی براه مانده شود.
табибони ноҳияи данғара низ бо тамошои ироаи паёми солонаи роҳбари давлат ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон нуқтаҳои муҳими ба фаъолияти онҳо мансуб бударо қайд намуда татбиқи онро бо саъю талошҳои фаъолияти ҳаррӯзаи худ амалӣ менамоянд. ҷойзи зикр аст ки паёми имсолаи роҳбари давлатро на танҳо дар маркази ноҳия балки сокинон дар ҷамоатҳои деҳот бо ҳисси баланди хештаншиносӣ тамошо намуданд. паёми навбатии роҳбари давлат давоми мантиқии паёмҳои солҳои пешин буда бо таҳлилҳои мушаххас ва муайян сохтани роҳҳои асосии тараққиёти минбаъдаи кишвар ки барои таъмини зиндагии осоиштаи мардум равона шудааст ба тамоми мардум ва кормандони соҳаҳои гуногун ҳамчун дастурамали ҳаётан муҳим ба ҳисоб меравад. сокинони ҷамоати деҳоти кангурти ноҳияи тимурмалик низ бо фароҳамоварии шароит дар ташкилоту идора муассисаҳои таълимӣ тариқи садову симо дар толору ҷойҳои серодам бо диққати махсус тамошо намуданд. дар толори кохи навбунёди фарҳанги деҳоти кангурт кормандони касбу кори гуногун ва сокинон паёми сарвари давлатро тамошо намуда онро ҳамчун як ҳуҷҷати муҳими кору фаъолияти хеш қабул намуданд. дар паёми имсолаи президенти мамлакат самтҳои асосии хоҷагии халқ сиёсати дохилии хориҷӣ ва дурнамои он муайян гардида рушду инкишофи соҳаҳои афзалиятноки давлат кишоварзӣ саноат энергетика сохтмон маорифу тандурустӣ фарҳанг соҳибкории хурдумиёна таъсис додани ҷойҳои нави кории хулӣ ва дигар соҳаҳо таҳлил ёфта дар оянда ислоҳи камбудӣ ва ривожу равнақи минбаъдаи соҳаҳо муайян карда шуданд. ҳамчунин устодону донишҷӯёни коллеҷи тиббии донишгоҳи давлатии тиббии хатлон воқеъ дар деҳоти кангурт дастаҷамона паёми сарвари давлатро тамошо намуда бо вазъи кунунии тоҷикистон ва ҷаҳон ошно шуда таъкидҳои роҳбари мамлакатро ҷиҳати донишомӯзии насли наврасу ҷавон бо маврид шумориданд. ҳамчунин сокинону фаъолони ин ноҳия низ дар манзилҳои худ ба паёми роҳнамои президенти кишвар таваҷҷӯҳ зоҳир намуда онро ҳамчун ифодакунандаи ормонҳои худ ва дастурамали зиндагии осудаи хеш қарор доданд. кормандони ташкилоту идораҳо ва муассисаҳои ноҳияи ховалинг паёми президенти мамлакатро дастаҷамона дар толори идораҳо ва муассисаҳо тамошо карданд. дар паёми навбатӣ чун паёмҳои соли гузашта самти фаъолияти кулли соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат барои як соли дигар муайян карда шуд. президенти кишвар оид ба соҳаҳои энергетика иҷтимоиёту иқтисодиёт фарҳангу маориф тандурустӣ ва сиёсати дохилию хориҷӣ сухан ронд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон қайд намуд ки аз моҳи январи соли 2022 музди меҳнати кормандони соҳаи ҳифзи ҳуқуқ 25% ва дигар ташкилоту идораҳо 20% зиёд карда мешавад. дар ин паём ба таваҷҷӯҳ ба ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ маблағи нафақаи маъюбону шахсони ба онҳо баробар 25% ва нафақаи пиронсолон низ аз моҳи июн зиёд карда мешавад. кормандони соҳаи маориф паёми навбатии президенти мамлакатро дастаҷамона тамошо карданд. дар беморхонаи марказии ноҳия низ кормандони соҳаи тиб барои тамошои паём дар толори маҷлисии беморхона ба ҳам омаданд. дар ин рӯз шурӯъ аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ҳамаи ташкилоту корхонаҳо ва муассисаҳо кормандони касбу кори гуногун паёми президенти мамлакатро тамошо карданд. мавриди зикр аст ки дар ҳар як паёми хеш президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба пешрафту тараққиёт тағйирёбии иқлими сайёра вазъи сиёсии иҷтимоии давлатҳои ҳамсоя ва ҷаҳон самти фаъолияти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакатро муайян месозад ки сокинони кишвар онро ҳамчун дастури раҳнамунсоз барои як соли дигар истифода менамоянд. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии кишвар мақомоти қонунгузори мамлакат ва мардуми шарафманди тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакат ки рӯзи 21 декабр тариқи шабакаҳои телевизионӣ намоиш дода шуд мисли дигар шаҳру ноҳияҳои тоҷикистони маҳбуб ҳамон мардуми шарафманди ноҳияи восеъ бо шукргузорӣ аз истиқлолияти озодӣ ва соҳибватаниву соҳибдавлатӣ онро ҳамчун ҳуҷҷати роҳнамо бо таваҷҷӯҳи баланд тамошо карданд. дар ин рӯз дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия намояндагони касбу кори гуногун кормандони соҳаи фарҳанг маорифчиён кормандони марказҳои саломатӣ шӯъбаҳо ва бахшҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия паёми роҳбари давлатро дар якҷоягӣ тамошо карданд. дар ин рӯз барои тамошои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамаи ташкилоту муассисаҳои ҳудуди ноҳия муассисаҳои таълимӣ муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ беморхонаҳо марказҳои саломатӣ мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ мақомоти андоз раёсати молия шароит муҳайё карда шуданд.
ساکنان ناحیه واسه در صحبت با ما بیان داشتند که با عملهای تشبثکاری، دانش و ملکه و قابلیت تشکیلاتچی خود شکرانه وطن صاحب اختیار و محبوبمان را به جا آورده همه سعی و تلاش خود را به خاطر در عمل تطبیق نمودن این حجت راهنما سفربر می‌نمایند. پیام نوبتی پرزیدنت مملکت را در ناحیه دوستی نیز کارمندان کسب و کار گوناگون با استفاده از شرایط‌های موجوده با ذوق بلند تماشا نمودند. در طول مجلس مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه دوستی نمایندگان مقامات اجرایی و یک قطار تشکیلات و اداره‌های ناحیوی جمع آمده سخنرانی پرزیدنت مملکت را تماشا نمودند. کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های حدودی ناحیه دایر به ساحه‌های اقتصاد و مالیه، صنعت و انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافع، حفظ حقوق و ترتیبات، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی و دیگر دستاوردهای تاجیکستان در دوره صاحب استقلالی مملکت و سال سپری شده 2021 معلومات گرفتند. در پیام خود به مجلس عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت را برای دوره‌های آینده معین نموده نزد همه ساختارهای دولتی برای تامین شرایط ارزنده وظیفه‌های مشخص گذاشتند. در پیام سالانه خیر سرور دولت ذکر نمودند که امروز در کشور ما 98% نیروی برق از منبع‌های برقرار شونده انرژی یعنی اساساً با استفاده از نیروی آب استحصال گردیده. تاجیکستان از روی فایز استحصال انرژی سبز ششم کشور پیشرفته سیاره میباشد. همچنین پرزیدنت مملکت دایر به جلب هرچی بیشتر شهروندان به کسب آموزی، تکمیل اختصاص آموزگاران و کارمندان ساحه طب و همزمان تأسیس جایهای نوی کاری پیشنهادهای سودمند به میان گذاشتند. پرزیدنت مملکت وزارت مالیه و دیگر وزارت و اداره‌ها را وظیفه‌دار نمودند که جهت گسترش به استانداردهای بین‌المللی حسابات مالیوی به طور پورا تطبیق نمودن برنامه‌های معاصر به حسابگیری عملیات مالیوی و وسیع جاری کردن رقمی کنونی در ساحه چاره‌های سودمند اندیشند. همزمان پرزیدنت مملکت اوید به برد و باخت ساحه تندرستی مملکت سخنرانی نموده ذکر داشتند که طی 30 سال استقلالی دولتی جهت بهتر نمودن سالمی ساکنان کشور و به راه ماندن فعالیت ثمره‌بخش حفظ اجتماعی اهالی اصول‌های معاصر تشخیص و تبابت راه‌اندازی گردیده نیروی ذهنی ساحه و انفراستراکچور مؤسسه‌های طبی و حفظ اجتماعی تحکیم و توسعه پیدا کرد. همچنین تمام کارمندان مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی ناحیه جلال‌الدین بلخی ساحه‌های معارف و تندرستی، فرهنگ و کشاورزی، صنعت و ساختمان، برق، مقامات حفظ حقوق و بازار و نقطه‌های سودا با حس بلند وطنداری سخنرانی سرور دولت را به طور مستقیم توسط آینه نیلگون با استفاده از شرایط‌های فراهم گشته تماشا نمودند. راهبر دولت ضمن سخنرانی خویش تاکید داشتند که در نتیجه تطبیق سیاست ثمره‌بخش مالیه دولتی از جمله در سمت تامین ثبات مالیوی، تکمیل نظام اندازبندی و بلند برداشتن ثمره‌ناکی اداره مالیه دولتی، حجم درآمد بودجه دولتی در سال‌های صاحب استقلالی منتظم افزایش یافت. همچنین در قطار تمام ساکنان شرفمند کشور، راهبران و فعالان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خراسان نیز پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان طریق شبکه‌های تلویزیونی کشور تماشا نمودند. همزمان در این روز به خاطر تماشا نمودن پیام سرور دولت در کاخ فرهنگ ناحیه نمایندگان تشکیلات و اداره‌های ناحیوی جمع آمده بودند. در پیام سالانه خویش سرور دولت اوی به مقام و نقش زنان سخنرانی کرده ذکر داشتند که قریب 68% کارمندان ساحه تندرستی، بیش از 73% کارمندان ساحه معارف، 27% کارمندان علم و زیاده از 23% آنهایی که در ساحه کشاورزی فعالیت دارند زنان و بانوان میباشند. پرزیدنت مملکت وزارت معارف و علم را وظیفه‌دار نمودند که برای آماده کردن آموزگاران فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی با زبان‌های خارجی در دانشگاه‌های رویه آموزگاری گشودن شعبه‌های علاهیده را پیش‌بینی نمایند. همچنین کارمندان ساحه‌های مالیه و جوانان پیام سرور دولت را با خوشنودی تماشا نموده وابسته به ساحه‌های خویش معلومات‌های مفید گرفتند. در تمام تشکیلات و اداره و کارخانه و مؤسسه‌های ناحیه بلندکوه شمسدین شاهین ولایت ختلان نیز تماشای دسته‌جمعانه پیام به راه مانده شد. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در این روز با اهل کارمندان ارائه گردیدن پیام نوبتی را یکجا تماشا کردند. در پیام خود به مجلس عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت را برای دوره‌های آینده معین کرده. اوید به پیشبرد منفعت‌بار سیاست خارجی و تامین پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و صنعت، انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافع، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی وظیفه‌های مشخص به میان گذاشتند. در پیام امساله نیز تاکید رفت که محض در همبستگی و احتیاط و توسط مهنت صادقانه و صافدلانه میتوان سرشته همه گونه مشکلات را کشود و هویت و خودشناسی را تکمیل داد. مورد به یادآوری است که امسال تماشای دسته‌جمعانه پیام سرور دولت در نقطه‌های سیرحالی ناحیه شمسدین شاهین برای
جایگاه مانده شد که ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون را به هم آورد. سروری دولت بار دیگر تاکید نمود که 5 روز پیش از جانب یونسکو باز یک نمونه میراث فرهنگی ملی ما فلک به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت وارد کرده شد. یعنی فلک مثل نوروز جهانی گردید. به این ترتیب احیای ارزش‌های ملی و حفظ و ترغیب یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی برای بلند برداشتن روحیه وطن‌دوستی و وطنپرستی و خودآگاهی و خویشتن‌شناسی مردم خصوصا نورسان و جوانان بسیار مهم میباشد. با شرافت صاحب اختیاری ما ارزش‌های باستانی و رسم و آیین‌های نک ملی امان را احیا کرده آنها را به خاطر بلند برداشتن خودآگاهی و خودشناسی هموطنانمان و معرفی شایسته خلق کهن بنیادمان در عرصه جهانی رشد داده ایستاده‌ایم که 6 مقام، فلک، نوروز و صده از جمله آنها میباشد. تاکید داشتند سرور دولت در پیام نوبتی خود. در فراورد پیام خود پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به تمام ساکنان تاجیکستان مراجعت کرده یک نقطه مهم را خاطر نشان نمود. مادامی که ما همه یکجا یک کشوری در دم هلاکت قرار داشته را به قلمرو صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و شکوفایی و آبادی تبدیل دادیم، قادر هستیم که همه مشکلات دیگر را نیز برطرف کرده در آینده نزدیک تاجیکستان محبوبمان را با زحمت‌های سرجمانه و وطن‌دوستانه باز هم آباد و پیشرفته گردانیم و آبروی آن را در عرصه بین‌المللی بلند برداریم. کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کیستان بدخشان نیز پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را یک دلانه تماشا نمودند. این حجت مهم و پیشبرنده جامعه مملکت به هر یک کارمند ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کیستان بدخشان تاثیر عمیق گذاشته. جوانمردان این نهاد کارمندان ریاست پیام امساله را همچون برنامه تحلیل عمیق پیشرفت 30 ساله وطن معنی داد نمودند. آغاز پیام از سال تاریخی و فراموش نشونده سال 2021 که سال تجلیل 30 سالگی استقلالیت کامل وطن است عبارت بود و قید گردید که 30 سال پیشرفت وطن این 10 ساله رشد و نمو 3 مرحله آبادانی و سازندگی می باشد. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بابت اجلاسی 16 که ساخت کنستیتوسیونی را اساس گذاشت، همزمان بابت به طور رایپرسی عمومی خلقی قبول گردیدن اولین کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که ساخت دولتداری نوین را معین نمود، به وطن برگردانیده شدن گریزه های اجباری، بابت 17 مراتبه به تصویب رسیدن قانون عوف و طبق آن از محبس ها آزاد گردیدن 170,000 نفر، اینچنین تلاش و جانبازی ها بهر پیشرفت وطن معین نمودن هدف های استراتژی مملکت ابراز سخن بیان گردید که به هر یک کارمند ریاست وزارت کارهای داخله تاثیر عمیق گذاشت. در پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت امامعلی رحمان بابت زینه به زینه سال تا سال بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردم مثال های عمیق آورده شده، هدف عالی حکومت مملکت بلند برداشتن سطح زندگی مردم معنی داد گردید. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در ارائه پیام جدید برای همه زحمت پسندان این کشور اجدادی که به استقبال 30 سالگی جشن ارجمند و باشکوه ملت در پیشبرد کارهای سازندگی و بنیادکاری سهم ارزنده گذاشتند، سپاس و منتداری صمیمی بیان نمود که این از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت با اظهار صمیمیت قبول کرده شد. کارمندان ریاست با بلند خاطری تام اظهار داشتند که هر یک تاکید و سپارش این حجت مهم را سرمشق کار خود قرار خواهند داد. در مجمع 10 ساله رشد و نموی وطن در تاریخ دولت جوان تاجیکان همچون مرحله آغاز پیشرفت گلوبالی به حساب رفته، شکوفایی 100 ساله های تاجیکستان از این 10 ساله پیشرفت نخست وابستگی کامل دارد. قید نمودند جوانمردان این نهاد کارمندان ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کیستان بدخشان. مثل دیگر شهر و نواحی تاجیکستان صاحب استقلال در کارخانه و مؤسسه‌های شهر تورسونزادا نیز پیام تقدیرساز از طرف مردم خوش پذیرفته شد. کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی شهر تورسونزادا در طول شعبه معارف شهر جمع آمده دست جمعانه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را تماشا کردند. باعث تذکر است که سفربر نمودن امکانات‌های بیشتر برای رشد ساحه معارف در پیام این ساله مخصوص قید کرده شد.
سرور دولت پیشوای ملت جناب عالی امامی رحمان در پیام امساله خود راجع به ساحه تندرستی نیز تاکیدهای مشخص نمود. از جمله دقت حاضرین به جلب متخصصان جوان به کار در ساحه تندرستی روانه گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قید کردند که ساحه تندرستی نیز از ساحه‌های کلیدی بوده باید برای رواج ساحه متخصصان جوان بیشتر سفربر گردند. طبیبان پرتجربه و سابقه‌دار وظیفه‌دار گردند که برای دادن امکانات‌های بیشتر به کادرهای جوان و آموزاندن تجربه پیشقدم به آنها دقت مخصوص دهند. امروز زحمت پیشگان تمام ساحه‌های خواجگی خلق شهر تورسونزاده همچون در تمام کشور از تماشای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خلاصه ضروری برآوردند و نقطه‌های آن را برای یک سال دیگری فعالیت همچون رجع و سمت افزایش‌ناک کاری خود قبول نمودند. ساکنان ناحیه شهر نو نیز با درک عمیق مهمیت پیام امساله سروری دولت در تالارهای وسیع نطق پرمحتوای پرزیدنت مملکت را سرجمانه تماشا نمودند. زیرا پیام پیشوای ملت دستور برای فعالیت یک سال تمام ساحه‌های خلق مملکت می باشد. تاکید گردید که در این دوره برای کشور دشوار تمام ذخیره و امکانیت‌ها و سعی و تلاش حکومت جمهوری تاجیکستان برای رسیدن به 4 هدف استراتژی ملی پیش بینی شده: تامین استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی، حفظ امنیت عضوقواری و صنعت‌کنانی با سرعت مملکت سفربر گردیده است. در زمان استقلالیت بیش از هزارها کیلومتر راه ماشینگرد، صدها کیلومتر راه آهن و نقبای ماشینگذر با مبلغ‌های کلان مورد استفاده قرار داده شد که در نتیجه حکومت مملکت به یکی از هدف‌های استراتژی رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی جهت تامین رفت و آمد دائمی نقلیات مسافرکش و بارکش بین منطقه‌های گوناگون کشور ما و دولت‌های همسایه نائل گردید. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئله‌های بررسی گردیده و دستور سپارش‌های در پیام خویش ذکر گردیده را پیش از همه به خاطر حفظ صلح و ثبات، وحدت ملی، حمایت استقلالیت دولتی و دستاوردهای خلق تاجیک ارزیابی نمودند و تحکیم اقتدار اقتصادی مملکت، فراهم آوردن شرایط باز هم بهتر زندگی و در عرصه بین المللی بلند برداشتن آبروی وطن محبوبمان تاجیکستان را وظیفه‌های اولین درجه هر یک فرد وطن دوست کشور نامیدند. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان را که توسط تمام وسایل اخبار عامه پخش گردید، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه تاجیک‌آباد دست جمعانه تماشا نمودند. در پیام نوبتی پرزیدنت مملکت اوضاع جامعه همه‌جانبه تحلیل و بررسی گردیده، هدف‌های در پیش ایستاده دولت حکومت جمهوری در سمت بهتر نمودن سطح نیک‌احوالی مردم کشور روشن و واضح بیان گردیدند. امروز ساکنان کسب و کار گوناگون، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها از جمله مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، شعبه وزارت کارهای داخلی و مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه در جاهای جمعیتی پخش مستقیم تلویزیونی پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را تماشا نموده از آن روح الهامی تازه گرفتند. پیام نوبتی در دوره پیشنهاد شد که جمهوری تاجیکستان با مرحله نوی رشد صنعتی وارد گردیده تحت رهبری عاقلانه پیشوای ملت و دستگیری خلق صاحب معرفت و تمدن‌ساز و صاحبکاران باننگ و ناموس با راه بنیاد جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد ثابت قدمانه پیش می رود. در پیام نوبتی اعلام شدن سالهای 2022-2026 همچون سالهای رشد صنعت باعث رشد بی‌میلان کشور خواهد گردید. همین طریق در همه تشکیلات و مؤسسه‌ها ساکنان ناحیه سرجمانه پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تماشا نمودند. دستور و سپارش و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی و عموما به ساکنان مملکت را اهل جامعه‌چگی ناحیه تاجیک‌آباد بخشنودی پذیرفتند و تصمیم گرفتند که در من بعد این نشاندادها را سرمشق کار هر روزه خود نمایند. در فاکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان سمینار علمی نظریوی عالمان جوان کافدرای حقوق اقتصادی و نظارت پروکوروری آید به آموزش نقطه‌های اساسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی کشور درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان از 21 دکبر سال 2021 برگزار گردید. شرح موضوع در گزارش همکاران ما.
дар кори ҳамоиш роҳбарияти факултет, устодону кормандон, аспирантону унвонҷӯён, магистрантон, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва восоити ахбори омма иштирок доштанд. зимни суханронии хеш нотиқон таъкид намуданд ки дар паём ба маҷлиси олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакатро барои давраҳои оянда муайян намуда оид ба пешбурди манфиатбори сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушаххас ба миён гузоштанд. таъкид гардид ки яке аз масъалаҳои меҳварии паёми имсоларо дар баробари дигар масъалаҳои мубрами ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ бунёди маорифи миллӣ ва ворид гардидан ба фазои таҳсилоти байналмилалӣ ташкил дода, дар пайвандӣ ба масъалаҳои мавриди назар сарвари давлат ба маврид хотирнишон сохтанд ки бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва ғамхорӣ нисбат ба маориф сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсонӣ ва ояндаи ободи давлат ва ватан мебошад. зимни тамошои паёми пешвои миллат шоҳиди дубораи он гардидем ки маҳз пешвои миллат ба соҳаи калидӣ ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир намуданд ва маорифро яке аз соҳаҳои калидӣ ва асосӣ барои дилхоҳ давладу миллат арзёбӣ намуданд ва ба сиёсати маорифпарваронаи худ идома дода музди маоши кормандони соҳаи маорифро 20% зиёд намуданд ки ин боиси хушҳолӣ ва хурсандии мо маорифҷӯёни ҷавон мебошад. таъкид рафт ки мебояд паёмро ҳамчун ҳуҷҷати стратегияи раҳнамо ва дурнамо ба назари эътибор гирифта барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, омода кардани кадрҳои баландихтисос ва се ба роҳ мондани омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои иттилоотӣ, тарғибу ташвиқи забон, таърих ва фарҳанги миллӣ беш аз ҳар вақти дигар таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир намоем. сипас аз рӯи барномаи кори семинари илмӣ устодони факултет дар мавзӯъҳои дурнамои рушди ҳаёти иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар партави паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, нақши паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар пешрафти ҳаёти иқтисодӣ ва тақвияти фаъолияти кори ва дигар мавзӯъҳои мубрами илми ҳуқуқшиносӣ дар соҳаи фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ маърузаҳо қироат карданд. изҳори умед карда шуд ки натиҷаҳои ин ҳамоиши илмӣ барои такмили низоми ҳуқуқии кишвар ва боло бурдани фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ аз ҳар ҷиҳат муфид ва самарабахш хоҳад буд. ҳамасола дар ҷумҳурии тоҷикистон 22 декабр рӯзи энергетикаҳо таҷлил мегардад. дар давраи истиқлолият вобаста ба пешрафти иқтисодиёт ва беҳбуди ҳаёти мардум талабот ба барқ низ сол то сол меафзояд. зеро шумораи аҳолии ҷумҳурӣ афзоиш ёфта, садҳо ҳазор оилаҳо барпо ва ҳазорон манзили истиқоматии нав бунёд мешаванд ки ин ҳама зарурати истеҳсоли нерӯи барқи иловагиро ба миён меорад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин омилро ба инобат гирифта ба даст овардани истиқлолияти комили энергетикии мамлакатро яке аз ҳадафҳои стратегӣ эълон намуд ва барои ноил шудан ба истиқлолияти энергетикӣ тадбирҳои судманд меандешад. ҷамъомати идона ба муносибати рӯзи энергетикаи тоҷикистон дар шаҳри Кулоб кормандони ин сохтаро ба ҳам овард. ҳамасола 22 декабр кормандони соҳаи барқи кишвар аз рӯзи касбии энергетикаи тоҷик таҷлил менамоянд, зеро 85 сол қабл дар ҳамин рӯз аввалин нерӯгоҳи барқи обӣ дар тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуда буд. рӯзи касбии энергетикаҳо имсол ба паёми президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рост омад ва вобаста ба ин ду сана дар толори маҷлисии шабакаҳои барқи Кулоб ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар паёми навбатии худ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи энергетикаи мамлакат таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунанд ва доимӣ ва боз таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва қайд карданд аз ҷумла ки дар даврони истиқлолият ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи энергетика зиёда аз 2000 мегаватт барқ ба тоҷикистон иқтидорҳо зиёд шуданд ва дар соли 2022-2026ро соли рушди саноат эълон намуданд ва инчунин қайд намуданд ки дар давоми ин солҳо мо бояд иқтидорҳои энергетикии мамлакатро ба 10,000 мегаватт расонем. албатта мо аз ин гуфтаҳои пешвои муаззами миллат рӯҳу илҳоми тоза гирифта кӯшиш ба харҷ медиҳем ки иқтидорҳои навро тавлид намоем ва ба корхонаҳои саноатие ки дар ин давра таъсис мешаванд барқро бенуқсон ва босифат расонем.
сардори шабакаҳои барқи кӯлов ва дигар баромадкунандагон кулли кормандони соҳаро бо ин санаи таърихӣ табрик намуда қайд карданд ки дар 30 соли соҳибистиқлолии тоҷикистон соҳаи энергетика ба суръати баланд рушд кард ки ин нуқта дар паёми президенти мамлакат низ дарҷ гардид. илова карда шуд ки фақат дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлов як қатор лоиҳаҳои давлатӣ амалӣ карда шуда иншооти барқӣ ва хатҳои баландшиддату дигар таҷҳизот таъмир иваз ва бозсозӣ карда шуданд. дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба соҳаи энергетика таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. қайд карда шуд ки дар даврони истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон иншоотҳои гидроэнергетикӣ сохта ба истифода дода шуд. аз он ҷумла дар ин муддат дар минтақаи мо низ иншоотҳои зиёди энергетикӣ сохта мавриди истифода қарор дода шудаанд. аз ҷумла таҷдиди зеристгоҳи барқии лолазор дар ноҳияи данғара, сохтмони зеристгоҳи барқии хатлон дар шиддати 220 киловолт, зеристгоҳи барқии исмоилов сомонӣ шиддати 110 киловолт дар шаҳри кӯлоб, зеристгоҳи барқии чашмасор чилдихтарон дар шиддати 35 киловолт дар ноҳияи уминобод, миқдори зиёди хатҳои интиқоли барқӣ 6-10 киловолт ва трансформаторҳои иқтидорашон гуногун 6-10-04 киловолт дар минтақа бунёд гардиданд ва ба шабакаҳои барқ пайваст шуданд. собиқадорони соҳа низ аз муваффақиятҳои соҳа сухан ронда хотираҳои хешро аз даврони фаъолияташон ёдовар шуданд. дар ҳолати тантанавӣ ба як қатор кормандон нишону ифтихорномаҳои ширкати холдингии барқи тоҷик, ҳукумати вилояти хатлон, шабакаҳои барқи кӯлоб ва иттифоқи касабаи соҳа супорида шуд. ба собиқадорони соҳа низ тӯҳфаҳо тақдим карданд. ширинҷон сафарзода сайфиддин исмоилов аз шаҳри кӯлоб барои барномаи навид. кормандони шабакаҳои барқи турсунзода низ бо баргузор намудани як ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори таҷлили рӯзи энергетикҳо аз фаъолияти яксолаи худ натиҷагирӣ намуданд. зикр гардид ки маҳз заҳматҳои шабонарӯзии кормандони соҳаи энергетика аст ки имрӯз сокинон зери равшании чароғи хонаву коргоҳашон фаъолият менамоянд. мавзӯъро ҳамкорон мо хуршед ҳалимов ва тоҳир сулаймонов идома медиҳанд. дар ҷаласаи идона ки ба муносибати рӯзи энергетико баргузор шуд, намудагони ширкати барқи тоҷик ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода иштирок намуда кормандони соҳаро бо иди касбӣ табрик намуданд. қайд карданд ки соҳаи энергетикаи мамлакат яке аз соҳаҳои муҳими хуҷагии халқи кишвар буда ба истиқлолияти энергетика расидан яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. кормандони шабакаҳои барқи турсунзода низ дар қатори ҳазорон мутахассисони соҳа барои таъмини мунтазами аҳолии минтақа бо нерӯи барқи хушсифат заҳмати шабонарӯзӣ кашида иди касбии худро бо дастовардҳои баланди меҳнатӣ истиқбол гирифтанд. ҷамъоварии саривақтии маблағи истифодаи қувваи барқ аз аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳо яке аз вазифаҳои муҳими кормандони соҳа ба ҳисоб меравад. соли ҷорӣ нозирони фурӯши барқи шабакаҳои барқи турсунзода тавонистанд нисбати ҳамин давраи соли гузашта ҷамъоварии ҳаққи истифодаи қувваи барқро ба 15-20% зиёдтар таъмин намоянд. дар чорабинӣ намоядагон аз муваффақиятҳои кормандон ва мутахассисони шабакаҳои барқи турсунзода ва саҳми арзандаашон дар таъмини истиқлолияти энергетикии кишвар ёдовар гашта барои заҳматҳои шабонарӯзиашон изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. ба кормандони собиқадор ва мутахассисони варзида тӯҳфа ва ифтихорномаҳои роҳбарияти ширкати барқи тоҷик, шабакаҳои барқи турсунзода ва кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри турсунзода супорида шуд. филиали донишкадаи энергетикии Москва дар шаҳри Душанбе яке аз муассисаҳои таълимӣ дар самти омодасозии мутахассисон дар бахши энергетика маҳсуб меёбад. Кормандони ин муассисаи олии таълимӣ бо баргузории як чорабинии илми маърифатӣ рӯзи энергетикаҳои Тоҷикистонро ҷашн гирифтанд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бахшида ба рӯзи энергетикаи тоҷик ки ҳамасола санаи 22 декабр таҷлил мешавад, дар филиали донишкадаи энергетикии Москва дар шаҳри Душанбе ҷамъомади идона доир гардид.
дар ҷамомат устодон, донишҷӯён ва намояндагони кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи кормандони энергетикаи Тоҷикистон иштирок намуда, иброз доштанд, ки соҳаи энергетика таҳкурсии асосии иқтидори иқтисодии давлат буда, аз муҳимтарин самтҳои сиёсати стратегӣ ва калиди ҳалли мушкилоти иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад. ҷумҳурии мо аз оғози истиқлолияти давлатии худ расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқро яке аз ҳадафҳои стратегии давлат эълон намудааст. зикр гардид, ки филиали донишкадаи энергетикии Москва дар шаҳри Душанбе низ самараи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ду шарики стратегӣ Тоҷикистону Россия буда, давоми солҳои фаъолият даҳон нафар мутахассисон онро хатм карда, имрӯз дар соҳаи мазкур адои вазифа доранд. 7.5 сол дар ҳамин филиали донишгоҳ кор карда истодем. дар соҳаи лексия, дар соҳаи малӣ, дар соҳаи лаборатория гузаронида тайёр карда истодем ду равияи энергетикони Тоҷикистон. як равия ин гидроэлектростансия, дуюм равия ин соҳаи электроснабжение. ба мо студентони лозим ки якумаш ки хоҳиш дошта бошанд, албатта дуюм албатта донишҳои мустаҳкам аз соҳаҳои дақиқ, яъне якуми навбат математика, физика лозим, ки дар оянда ҳамин фанҳои электротехникаю энергетикаро омӯзанд. ин ҳамчун як такягоҳ барои энергетикаи оянда. тазаккур дода шуд, ки филиали донишкадаи энергетикии Москва дар шаҳри Душанбе яке аз муассисаҳои олиест, ки дар соҳаи гидроэнергетика мутахассис омода месозад ва дорандагони дипломи муассисаи мазкур минбаъд метавонанд барои пешбурди соҳаи энергетикаи Тоҷикистон ҳиссаи арзандаи худро гузорад. ҳамчунин дар идомаи тадбири мазкур аз ҷониби донишҷӯёни ин муассисаи таълимӣ барномаи фарҳангӣ доир гардид. дар фарҷом як қатор кормандон аз ҷониби кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи кормандони энергетикаи Тоҷикистон барои саҳми арзанда дар тайёр намудани мутахассисони соҳа бо ифтихорнома ва нишони сарисинагӣ қадрдонӣ гардиданд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотӣ навид, ки мустақиман манзури шумо гардонидем. бароятон тансиҳатию хушбахтӣ ва дар давоми шаб истироҳати бо фароғатро орзумандем. хайр то дидори оянда.